Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. uPholo Makhoba ke laphana wengane zakwethu owayegida ngoma likaMthandeni. Utalabheke laphana igcokama laphana sakulugudla ke laphana ku Facebook wakhe laphana ubhale kanjena laphana ku Facebook uthe niyakhumbula ngoJuly impucuzeko ngenkathi sidlala ekuseni ngo6. Uthe mina angisakhumbula ukuthi kwenzakalani kodwa ke engikukhumbulayo ngabatshela abafana ukuthi lana asiphumi singakaqedi laphana. Khumbula wengane zakwethu igcamelisha kuleyo mpucuzeko lapho khona lashiya isiginci phansi ke kulo yamcimbi wempucuzeko laphana wengane zakwethu. Mayihlabela phambili waphinde washo laphana wathi ngikhumbula ondabuzekwayo baye phesheya laphana amahloni kimi iqhawe selibhimba laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinga subscribe senze nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo enye. Kulezo nsuku kaDisemba konakele ushaya kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngelanga lisheshe lashona shwele welanga lisheshe lashona shwele bakithi yongena